Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya Chief Minister Puzoram Thangan nam martar le rammu te tan special scheme siam tumani angai tu turin rehabilitation and resettlement board dinani ati Thathar mars ni khatatangin college le zirna insang jok te sarkarin honarel Election Commission chon Vain Khan State panga assembly in khan nei hun tur puang Prime Minister Narendra Modi chuan COVID-19 ripuilen lai damdoi lam thiam ten tho chu fakomati thu asoi Assembly budget session kalmek ni lina voina General Administration Department changtu Chief Minister Puzoram Thangan nam marta le rammu te tan special scheme siam tumna om thule angai tu turin rehabilitation and resettlement board dinani thu house ashil Zona le chana huna zona sang changin Chief Minister chuan MNF election manifesto sangni sompurita nam pasal thale martar chung te tan special scheme siam tumani thu tarlan angin malak mekani atia special scheme chu tumni special scheme for peace accord MNF returnees le special package for recruitment of peace accord MNF returnees te siam ani to special scheme for peace accord MNF returnees chu kalpui ani to sarkar na mi engamaza dalu ani to Special package for recruitment of peace accord MNF returnees noya mi sombathum sarkar na dalu anito atia kumsang ka ko samret paruka MNF lo kirte kha mai omlovin maumola inmun pek vek anito chom dolna chu pulal deng atanga sipai no pangber thanga inang khat veka anton thu Chief Minister Puzoram Thanga chona soeni Voin assembly session a hian zona le chana hun man nuwa puloma to chong private resolution Shalai te mamo infiam na lama sarkarin na sataka ma alak bek na hi alomom kanti chakta ka malak chunzom zel ni se kanti ti chu member ten an soi ho nuwa an pom ani Voin assembly budget session forest minister puti jelan tluangan kebran khuwa koshan upa zamoya kumsamret pasari kangmei thelna lama nunchan ta chungchang soin huna manga minister soidan chuan upa zamoya hi is phaileng le kebran kho inkara kebran we me park bula huana online nimin tlai lam dar thum le chan vel khan an huan chuan hnoi lama kangmei chuak theltu te zomina pui ve kangmei an thelmi nu tlai dar li vela upazamoy rong hi an hu ani kangmei chuak a thelna lama nuna chan ta upazamoy chung te hnena darlon forest division atangin ralna cheng sanga pe ngalani thu forest minister chona soya upazamoy chung te hnena jangdumna pek theidan turpo Mizoram State Fire Prevention Committee angai tu tur thu soi Forest Minister Puti Jalan Ntlunga chuan upazamoy chu voin chomadar somkhat khan Kebran Presbyterian Koshan Bek ina voini thule Forest Department of frontline staff te poim uniform nen an thaliam thu soibok voin khan Lok Sabha Speaker Om Birla Hova mipuiro relna le Panchayati Raj Kalphung chungchang soi hona State Convention Center Shillong aneya Mizoram Lok Sabha MP Pusila Rosang atela District Council tele tual chung pol sang te thune na sang jong le sum tam zo ka thuam an tul thua soya hemia ta na Lok Sabha Speaker malak dan chulom omati thua soi pula ro sang chuan nimin khan Shillonga Food Corporation of India FCI regional office to in FCI ho tu tenen Mizoram sarkar laka Hill State Transport Subsidy la pek lo te pek thei dan turan soi hova nimin pia khan Assam Rifles DG Lieutenant General Sukdip Sangwan pot lo in Myanmar ram rile Aizawl khopuya tanga Assam Rifles son chwa chungchang te soipuya Aizawl tanga Assam Rifles son chwa chungchanga Assam Rifles DG chuan hemia tanin mathar lak mekani nala zolo le enfil ngai then khat enfil mekani ti MP chu rila aram rishula Assam Rifles na tho dan le Myanmar tanga bungrato ruk chungchang te an soiduna Assam Rifles DG chuan danina phut angin Assam Rifles sipai te chuan ram ria tanga kilometer sompuruk bial chunga bungrato lu rukte an tap thina ral thuam po thanem tak an man to ani ati pulal ro sanga hian central government health scheme marchak bial ho tu te komin Mizoram le marchak bial state danga CGHS noya private hospital man thei empanel dan turte an soi hova marchak bial to CGHS additional director Dr Bora le senior doctor te chuan central sarkar noya na thok mek tele pension to te risene en kolna kong thale ol samjok siamna turam malak dan tur MP chu an soipui ani Thathar mars ni khatatangin college le zirna insang jok te sarkarin hon arel Voin Khan Health and Family Welfare Minister Dr Alal Thanglena Higher and Technical Education changtu ni Bokhovin Assembly Annex Committee room college hon chungchang meeting ne ni Health Minister Dr Alal Thanglena chuan college le zirna insang jok te
hong le tura ruam man hi ataka kalpui ani dona wangin hemi chung changa in kai shruna dan SOP te uluk le film khur taka in thada mi alova zoma poimo in atul he don ani atia meeting chuan Mizoram Puma College le zirna in sang jok sang University te NIT College of Veterinary Science le adang te chu March ni khat thotan ni atangin honle ni se tin an rela meeting chuan heng zirna ina te canteen le mun danga pun khom na angchi te chu uluk le film khur taka en zui turin zirna ina thunei tu te chu an cha boka heng zirna ina te hian college nei tu ten thermal screening an kalpui atul dona ruam man na hi health department ten in Berona an siamangai don ani kon pui subdivision PWD ten action plan sangni somni pakata tanga cheng noi somthum pali an hu manga an tho kon pui le hotoki in kar kong kilometer khat le point panga pakwa biela thui chutun kani laini khan zo felani a National Highway Division 5 Senior EE pulal thanzola chuan sarkarin hotoki le achevel khuwa angai poimo thu soin meidum le hotoki in kar kong lai mekani atia department chunga na peng sang thok tu te su an na thote in riat pui le amun mate anin mu pui hian ma sonna athlen thin ti in kong pui siam na thona mun then khata lir thei kanten harsana an thlen thena wangin lir thei tanvel harsana su keng turin VC le weme te tho pui thiam a poimo ani atibok kon pui le hotoki in kar kong kilometer som puri ta thui ani a kon pui tanga kilometer som pani chinchu railways enkol tur dani a aba kilometer ruk chu kon pui subdivision PWD nen enkola PWD hena chezol lai an siam zo thokhat to a railways enkol chena ero kong chelai atam hleti kolosi pa kan correspondent chuan asoi Aizawl le sership in kara mat leido mek chu sership sub headquarters weme shwai tu ten voin khan an tlo a na thodan an enfia sership sub headquarters weme thu chu siam an tarlan dan chuan vigilance committee in mat lei an tlo hi sub headquarters office bearers ten hovin leido na hmuna company lam chu an leido mek chung chang zot fin thatakin an ti hova vigilance committee hian leido tu tantia company chu sership le Aizawl in kara kongpui ti nok thei khopa leitla omnual chu an ngai mo thu shilin thian fai turin an nge na furwa tui tlak ma nge kongpui sir tui hok lon kor hai fai turin ngen bok Aizawl le sership in kara leido mek hi meter samruk pathuma sei meter sari le chan ve zaw lir thei pani in pel theina turani a steel structure manani a alei chuat hi RCC zani somne cha chhun turani a kumin April kha zo man tumani a tante company hin an siam zo nu kum khat chung an vil zuyang hele do nan hian Asian Development Bank atangin cheng viable che som polin noi som ko pani ro manani a ado tu engineer te chuan an le do hi Mizorama le khong thaberani thu an soi Prime Minister Narendra Modi chon tun pathiani chomdar som pakhat khian All India Radio Man Ki Baat program kaltangin mi puite hena thu asole dona Mizo tonga le lin chun zomanga zandare ta ti chonon le ani ang tun tumi Man Ki Baat ti chowai som sri plena tur ani Chanchinthar All India Radio Aizawl tanga puan ani Election Commission chuan Vain Khan State panga Assembly in than nei hun tura puang in thang tur state zinga Assam chu tho thuma nei tur ni in March ni somni pasari April ni khatle niruka nei ani anga Tamil Nadu Kerala le Puducherry Union Territory te chu tho khata zo vector ni in April niruka in thanani anga hemini vekhian Tamil Nadu Kanyakumari Lok Sabha le Kerala a Malappuram Lok Sabha by election nei ani ang West Bengal a chunin thani thoriya tin nei ani dona March ni somni pasare tanga April ni somni paka chungin in thana nei ani ang hengin thana vote ta thei May ni nia an chiar don ani hengin thana tur state ate hian vote viable che som pare la no som pare chunga oma polling station noi ni le sing sari omin assembly seat zare somni palia omani Prime Minister Narendra Modi chon COVID-19 shipui len lai dam doilam thiam te tho chu fakomati thua soi voina Tamil Nadu Dr MGR Medical University Convocation voi somthum pathumna aman puina he thui sein pomodi chuan India rama hrisena rama inen kolna chu din hun sang tak zaumle rin tak tak a chuang kai to atia tuna medical graduate third depo he besina ang hi nun pui turin acha a khovelin voina zelai chuak tharte ya besina sang takane ya hemo phuna hi an kowa anlak thiamangai ni atibok governor le university chancellor Banwarilal Purohit le vice chancellor Sudha Cheshayan tepo he huna hinan tel ani Chanchinthar serti topna na tang pui Chief Minister Puzoram Thangan Nammarta le Rammu te tan special scheme siam tumani a angai tu turin rehabilitation and resettlement board dinani ati Thathar Mars ni khatachangin college le zirna in sangjok te sarkarin hona rel election commission chon Vain Khan state panga assembly in khan nei hun tura puang Prime Minister Narendra Modi chuan COVID-19 chipui len lai dam doilam thiam te na tho chu fakomati thu soi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani